of course watching us on NKORE MEDIA TV. Nabanyeta Beazini ze DJ Serebu wambarani tubakunda mwena abakutureba. Eshaija y'ingambera tujya new Bamp Motel Obuyaga Bwa Kachaina nkoko mukukireba. This is what we are doing. This is a new comedy show etandikire mu Western Uganda kandi ne emphasizing kandi focusing on promoting Western Uganda. Anyway, emphasizing kujangu ne promoting no kutungura Western Ugandan comedy industry to the world. Echaja ingambereje sha tuina CEO ningashi director new Bamp Hotel Mr. Chosh orije Nesebo twakwatira esebo echaja ingambera niwe wabanza costinga Obuyaga Bwa Kachaina eti nintumanyisa ati ariwe na nabantu bona bakutureba hati ekintu eki tukakitandika amyaka yenyumaho twakirohoza twaroza kushito mu kishayi twashaka komedi tekakorwa mwanya guruhembo twagira ngo twine kuno mwanya muhango costing abantu bingi so bayizen kanchi ne hotel enche na advising Kachaina na mujyantere katuro no mwanya ahituro no mwanya muhango tukitandika so kudahereze kombe ko mwanya ogu namweta no mucyara we twasitamo mwanya ogu twagurambara twanjira makashera kandi bajya ngo mwanya gushemire kandi kubasakure ikintu niwe wayesere Kachaina ninye namwesire na family no mukazi webona. Yes, abantu batureba NKORE Media sometime back mwamureba arugamba na Brad Sparks kandi ogu ni wari munajangwa akamwita new Bamp Hotel ayituro muri Rubare no twatandisha Obuyaga Bwa Kachaina kandi ekiri omuramagwa Obuyaga Bwa Kachaina no kupromotinga comedy ningashi talents ezukubasa akora comics ningashi abantu abakubasa kushesa batayi babo abarimu basa enoka abari ya TikTok abari nkayi bona ne babasa kuba promoted through this event. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.